Issa dawk li huma ta' Kristu Ġesu salbu l-laħam bil-passjonijiet u l-leblibiet tiegħu. La darba ngħixu fl-ispirtu ħanimxu wkoll bl-ispirtu. Ħa ma nsirux vanaglorjużi, nipprovokaw il-xulxin u nejru għal xulxin. Amen. Inħobbu nammira l-kantanti Maltin, naħseb għandhom talent sabiħ. U tafu x'jiġri hawn Malta meta jkun qed joqrob Mejju u qegħdin nħejju għal Eurovision. U l-għajta fuq il-medja tkun dejjem l-istess. Għandna pakkett tajjeb. Però ma nafx jiġri, jew ninsew norbtu l-żigarella dal-pakkett il għaliex dejjem jiddiżappuntana. Konna aspettattivi, però x'inhu mbagħad il-ħaġa tissarraf ngħidu diżappunt. Nixtieq nkellimkom dwar pakkett aħjar llum, pakkett ħansejħlu l-pakkett tas-salvazzjoni. Meta Alla jsalvana permezz ta' Kristu. Is-salvazzjoni tikkonsisti f'abbondanza ta' barkiet. Abbondanza ta' barkiet li aħna rridu nirċevuhom bil-fidi u nitalmu ngħixuhom. Il-Bibja pereżempju tgħid li bil-fidi aħna ġustifikati, ġifi Alla jodna bħala ġusti fi Kristu. Jaqlana bil-kundanna u jiddikjarana bl-ħtija qudiemu. Tajjeb? Is-salvazzjoni tikkonsisti wkoll fil-li Ġesu jagħtina il-ħajja eterna. Ħajja eterna. Min issa li tkompli għall-eternità. Nitkellmu wkoll li Kristu fdina, xiġifieri li xtrana mill-jasar tad-dnub sabiex inkunu nappartinu għalih. Nitkellmu wkoll dwar ir-rikonċiljazzjoni. Alla salvana bil-ħabbibna lura miegħu nnifsu. Alla aktar ma jagħtina barkiet tiegħu, jagħtina lilu nnifsu biex ngawduh, biex ngħixu fil-preżenza tiegħu. Alla wkoll jaħfrinna il-maħfra. Fejn qabel kellna dik il-toqol u l-pis tad-dnub, Ġesu ikkanċellalna id-dejn tagħna tant li issa Alla jilqana biħġaru. Alla wkoll saħansitra jaddottana. Jagħtina l-privileġġi illi nkunu membri fil-familja tiegħu. Alla għandu familja li tikkonsisti minn dawk illi jappartienu għal Ġesu Kristu ibnu. Barka oħra f'dan il-pakkett kbir tas-salvazzjoni hija s-santifikazzjoni. Nitkellmu ħafna dwarha, għandna ġustifikazzjoni meta Alla jiddikjarana ġusti. Santifikazzjoni meta Alla jagħmilna ġusti. Fil-mixja tagħna minn ġurnata l-oħra, minn ġimgħa l-oħra, tajjeb, il-ħidma tal-Ispiritu Santu fina tassigura li aħna nimbidlu aktar u aktar fi xbija ta' Ġesu. Alla qed jagħmilna nies sbieħ. Sbieħ mhux neċessarjament mill-bixra ta' wiċċna, tajjeb, dik qed tistenna meta Ġesu jirritorna u jirrinova l-ġisem tagħna, imma minn ġewwa bil-karattru tagħna dawk il-vizzijiet li qabel kienu jaħkmuna u Pawlu jsejħilhom latti tal-laħam, l-għadwiet, il-ġlied, il-ġelożija, rivalità, ġlied bejnietna sokor, dawka jitneħħew u minflokhom nikkoltivaw dawn il-virtujiet sbieħ, it-tjieba, l-fedeltà, l-manswitudni. Il-santifikazzjoni hija parti mill-salvazzjoni, minn dal-pakkett ta' salvazzjoni. Pawlu fil-Galatin qiegħed jikkonċentra l-aktar fuq dawn iż-żewġ barkiet, ġustifikazzjoni li aħna maħniex ġustifikati bil-opri tagħna ma bil-fidi f'Ġesu Kristu, tajjeb, u wkoll santifikazzjoni. Alla jqaddisna wkoll bil-fidi fi Kristu Ġesu. U allura Pawlu hekk ipoġġi qudiemna issa affarijiet li aħna rridu nemnuhom. Jekk ma nemnuhomx jew għadna dubjużi, ħanibqgħu difettużi. Ħanibqgħu ikkakmati f'dak il-gandott ta' ħama, ta' ħmieġ, illi ma jaqblinniex nibqgħu fih, hux vera. Pawlu jgħidilna f'vers 24 illi dawk li huma tal-Kristu Ġesu min huma dawn? L-insara. L-insara vera, dawk li jappartinu għalih għal Ġesu Kristu
x'ġaralhom? Salbu l-laħam bil-passjonijiet u l-leblibiet tiegħu. Għawek għedin tindunaw li il-kristjanizmu bibliku mhuwiex mans, mhux kristjanizmu li se tagħmillu il-brilli u tikkontrollaħ, huwa kristjanu salvaġġ. Fil-vessens kelma salvaġġ. Il-kristjanizmu illi għalmu l-apostli mhuwiex bħal pudel illi tagħmillu ċoff aħmar, tqedu fil-basket u toqgħod tammiraħ u muħa jagħmellek ebda trabil. Le. Dawk li huma ta' Kristu salbu l-laħam. Tistgħu timmaġinaw din? Meta sallabna l-laħam? Meta ikkonvertejna, meta aħna emminna Ġesu Kristu, meta aħna dorna lejh, sallabna il-laħam. Effettivament, esperjenzjana it-tislib tan-natura qadima tagħna. In-natura qadima tagħna dik il-ġibda għal ħażen sallabnija, tajnija id-daqqa mortali. Bniedem mislub fl-antik, tajjeb, kien ikun wasal fl-aħħar stadji ta' ħajtu. Ikun għadu ħajdu hekk iferfer, però mewtu hija kwistjoni ta' ftit sigħat. Huwa moribond, wasal fl-aħħar. U matul ħajjitna, Pawlu iridna nqisu illi il-ġibdiet tal-laħam, l-ejra u l-mibeda u l-ġelozija u dawn sallabnihom. Sallabna il-laħam, dawn l-inklinazzjoni tal-laħam, ġifir in-natura korrotta tagħna li aħna uritna minant Adam hija natura imwaqqa. Alla mhux se jillapazza jew jipprova jirranġa, dik in-natura midimba trid tmut. U aħna nfusna, kull min jemmen f'Ġesu, meta ġenwinament emmen fih, sallab il-laħam. U din rridu nifmuha, dik id-dispożizzjoni ribelluża fina, issa aħna iddikjarajna gwerra radikali kontrija. Ma rriduwiex, irridu noqtluha. Le, ma jekk inti ħaddan kristjaneżmu domestikat, tajjeb li inti tilbes il-labtu u ma ħajswilek xejn. Imma hawnhekk il-Bibja qed tgħidilna illi l-Kristjani salbu l-laħam. Xi ħaġa li għamilna fil-passat u għada bil-riżultati preżenti. Meta konna uniti ma' Kristu bil-fidi, meta aħna emminna fih, Alla għadna miegħu. Għamilna fi Kristu. Dik għammek xġara. Ġrat firda deċiżiva mill-ħajja qadima u mħassra li kanna qabel. Meta midneb jikkonverti, imut ma' Kristu. Pawlu diġà qala fil-Galatin. Jiena msallab ma' Kristu. Madankollu jinnejx, ma mhux jien. Huwa Kristu li jgħix fija. U l-ħajja li sta ngħixha bil-fidi f'bin Alla, ġattilkom il-ħajja tal-Kristjani ħajja bil-fidi. Fiduċja, dipendenza kontinwa fuq Ġesu Kristu. Ibqgħu fija u jiena fikom. U allura il-renju tal-ħażen il-qabel kien joġobna u konna nixxamplaw fih, dak ir-renju issa inkiser. Forsi nistgħu nagħtu stampa hawnhekk ta' karrakka. Ġifieri, karozza illi ddaħħan storbjuża, tajjeb, tiskossja biex timxi, din il-karozza tinsab fit-triqta lejn il-maqtab. Għax mhix tajba triq. U dik hija l-pożizzjoni tagħna. Tajna id-daqqa tal-mewt lil-natura midimba tagħna, Pawlu infatti jgħidilna illi nafu dan illi l-bniedem il-qadim tagħna issallab miegħu, issallab ma' Kristu. Taraw il-salvaġiżmu tal-fidi tagħna. Is-salvaġiżmu. Jekk aħna nkunu mansi madnub u mmelsulu
ونبروفاw nikkontrolla mhux tikkontrollah. Mhux tagħmel ftehim miegħu. Issalbu. U kull Kristjan sallab il-laħam. Il-bniedem qadim tagħna ssallab miegħu sabiex jinqeret il-ġisem tad-dnub. Il-ġisem tad-dnub jiġifieri isir mhux tajjeb. Isir mhuwiex effettiv. Ħalli ma nitjassrux iżjed għad-dnub. Għax min miet huwa liberat mid-dnub. Għalhekk Pawlu jgħid jiena msallab ma' Kristu. Dik hija l-pożizzjoni ta' kull Kristjan mgħallem l-Evanġelju kif għandu jkun. Frattant irridu nkunu realisti hawnhekk. Irridu nkunu realisti. Il-ġibda għad-dnub ma ġietx eliminata għal kollox. Nafu kull wieħed minna illi aħna rridu nissaraw u niġġieldu kontra tentazzjoni kull jum. M'hemmx għalfejn tmur tfittex għat-tentazzjoni, tentazzjoni tfittex lilek għax aħna għadna f'dan il-konflitt, f'din il-ġlieda. Pawlu aktar kmieni jgħid li l-laħam ilebleb kontra l-ispirtu u l-ispirtu kontra l-laħam. Dan huma opposti għal xulxin. Ma jistax ikun hemm biberija. Bell l-Ispirtu Santu li jammar fina u l-laħam illi għadu jfixkilna. Għadu jrejt. Għadu irvellat avolja jaf li qed imut. Avolja jaf li huwa msallab. Din it-tensjoni tibqa' f'kull Kristjan. Pawlu jesprimija tajb fir-Rumani 7 fejn jgħid li jiena nixtieq nobdi l-liġi tal-Alla. Naf li hija tajba, naf li hija ġusta. Imma nara liġi oħra fil-membri ta' ġismi. Nixtieq nagħmel it-tajjeb imma nispiċċa nagħmel nisbalja. U allura rridu ngħixu b'din il-tensjoni, il-laħam jibqa' jferfer fina, literalment iferfer, imma bħal meta għandek serp li tajtu d-daqqa u l-qattu sew. Imma għadu jferfer. U kapaċi jikdmek. Kapaċi, jekk ma toqgħodux għassa, kapaċi jikdmek. U allura din hija il-tensjoni illi il-laħam għal kemm huwa msallab għadu ma mieċ għal kollox. Iżda aħna bħala disċipli ta' Ġesu tajnih id-daqqa tal-mannara. Tajnih dak id-daqqa u allura madux jirrenja fuqna. Pawlu fil-Rumani 6 jgħid li d-dnub ma jisaltanx aktar fuqkom. Għax intomx taħt il-liġi, imma taħt il-grazzja. U allura Pawlu jgħid salbu dawn l-huma ta' Kristu Ġesu, salbu il-laħam, il-kruċifissjoni meta inti sallab il-xi ħadd tweġġa'. Kienet piena pubblika ta' mistħija u kienet ukoll gradata, mhux bħal meta toqtol xi ħadd btita pistola, ftit sekondi u miet. Imma l-kruċifissjoni kienet iddum. Dik hija l-istampa ta' ħajjitna. Il-laħam huwa msallab, però għadu rvellat. Tiftakru il-żewġ ħallelin li kienu mistubin ma' ġenb Ġesu? X'kienu qegħdin jagħmlu? It-tnejn kienu qegħdin jgħajruh, jinsolentawh u jivvilifikawh. Veru, wieħed minnhom nidem fl-aħħar momenti ta' ħajtu, imma volja kienu imsalbin baqgħu jobsqu l-ħażen. Il-laħam tagħna huwa kundannat, huwa mislub, huwa letteralment minxur mas-salib. U hemm irridu ħalluh. Kull ġurnata, kull jum li jisbaħ fuqna, irrid ngħid jien imsallab ma' Kristu. Il-laħam tiegħi huwa msallab, huwa għaxi, qiegħed imut, huwa wkoll iddestinat għal irda totali. Il-laħam tagħna jinqered totalment meta nieħdu naħħal nifs u immorru fil-preżenza tal-Mulej. Dak li se ġisem li jkun intrat l-art Ġesu jqajmu fl-aħħar jum. Imma sakemm għadna f'din l-eżistenza hawn isfel, il-laħam jibqa' jiffastidjana. U aħna rridu mhux biss irrażnuh, imma niftakru li huwa taħt is-sentenza tal-mewt.
اللحم الناتورا مدنبا تاعنا tajnija is-sentenza tal-mewt. Dawk li huma ta' Kristu Ġesu salbu l-laħam isimgħu din bil-passjonijiet u l-leblibiet tiegħu. Ilax il-laħam tagħna xem fina xewqat ħżiena, xewqat korrotti, xewqat inordinati, dawk l-impulsi midimba illi jitqanqlu minn natura muqqatana bħal xiex, bħal lejra, r-rejba, l-ambizzjoni egoistika, l-mibeda, il-vendetta, il-mondanità li tgħix għal dinja, ir-rabja, l-as, l-idolatrija, semmi li trid. Nafu x'inhuma? L-immoralità, Però il-fidil, id-disċiplu ta' Ġesu, mammet fi Kristu jiftakar u għalhekk Alla jgħidna biex nitamdu. Il għaliex mitfun ma' Kristu bil-ma'mudija fil-mewt biex bħal ma' Kristu għam minn bell-imwiet bil-gura tal-missier ekku koll aħna nimxu fit-tiġdid tal-ħajja. Ma'mdin fi Kristu ifisser illi iddikjarajna gwerra aperta. Gwerra aperta. Pubblikament qegħdin ngħidu jien kontra kull ħażen, jien favur Sidi Ġesu. Dak li qed tgħid. Gwerra aperta mhux biss fuq l-azzjonijiet ħażina tagħna, serq u gideb, imma wkoll fuq ix-xewqat ta' ġewwa. Ix-xewqat ta' ġewwa, meta l-Bibja tgħidilna assess il-qalbek għax minna jħorġu n-nixjat tal-ħajja. Qalbek. Dak ukoll sallabnihom mhux nixtieq jien. Ġesu għalhekk jgħidilna li jekk xi ħadd irid jiġi warajja, irrid jagħmel żewġ affarijiet qabel. Jixħat lilu nnifsu, jerfa' salibu, qed taraw l-istampa salvaġġa għad-dixxiplar veru. Illi wieħed irid jiftakar illi l-laħam tagħna huwa msallab. Kif ġara dan? Kif sallabnieh il-laħam? Kif għattilkom, meta ġenwinament aħna dorna l-Kristu u rajnieh u sqarrejnieh bħala it-tama tagħna l-ġenna, Alla għadna miegħu. Nitkellmu dwar l-unjoni tagħna ma' Kristu li tidher fl-istampa li tagħna huwa stess u d-dilja aħna l-frijej. Fera maqtuha mid-dilja ma tgħix. Vera jew le? Merħla għandha bżonn ir-raj tajjeb illi ħarisa mill-lupu. Dawn ma kollha stampi. Pietru jgħidilna intom ġebel ħaj, knaten ħajjin, mibnijin kompatti fl-imkien bħala tempju fajjam ma l-Ispirtu tal-Alla. Dawn huma l-istampi li Bibja tatina biex nifmu illi jien ninsab fi Kristu, Kristu jinsab fija, hemm din l-unjoni tagħna. B'din l-unjoni id-dominju jew il-ħakma tad-dnub tinkiser. Aħna rridu ta' kuljum ngħidu jien sallabtu l-laħam. Sallabt l-inklinazzjonijiet, ix-xewqat illi nagħmel l-ritjien u li jfettilli jiena apparti minn Alla, il-laħam imsallab. Irrinunzjajna lix-xitan blo preħżiena kollha tiegħu. Dik kienet tingħad dari fil-Ma'mudija meta xi ħadd li kien ħajammet il xi ħadd ieħor kien isaqsi waħda mis-soqsijiet kienet tkun din. Irrinunzjajt lix-xitan blopri kollha tiegħu, blopri ħżiena kollha tiegħu, u l-kandidat għal-mod kien jgħid iva. U rridu niftakru wkoll mhux biss ix-xitan imma wkoll id-dinja. Kif inkantaw għanja vera sempliċi imma tant hija piżanti fil-ħsieb. Id-dinja wrajja issa l quddiemi. Id-dinja wrajja issa l quddiemi, id-dinja wrajja issa l quddiemi, jum wara jum, jum wara jum. X'teoloġija profonda. Banjen meta il-Pellegrin daħal fid-dar tal-interpretu waħda mill-istampi li wrieħ kienet raġel bajneħ merfuna għas-sema bil-tiffidejħ u bit-dinja warajħ. Dak huwa l-Kristjan. Dak huwa l-Kristjan ta' vera. Illi rrinunzja x-xitan. Illi d-dinja jgħid jiena ma niftaħar b'xejn. Ħlief bis-salib
huwa l-Kristjaneżmu salvaġġ. Niftaħar bis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu li bih id-dinja hija msalba għalija u jiena d-dinja. Ix-xitan, id-dinja imma l-għar għadu il-laħam ta' ġufija. Imsallab. U allura rridu naqbdu l-armi jekk ta' bilħaq nemnu li aħna imsalbin il-laħam tagħna huwa imsallab u nafu li avolja msallab għadu jferfer, jridu naqbdu l-armi. Ma nistawx nitażnu jekk tara serb mintix ħatres għalejh, mintix ħatmur żiel bih. Jekk inti tara kelb il-baħar mintix ħatinżel tom, vera jew le? Mela għalfejn imbabsu jew nippruvaw nur kemm aħna bravi u kemm aħna b'saħħitna u nidħlu fit-tentazzjoni. Meta aħna lil nitolbu iddaħħalniex fit-tiġrib għax nafukom aħna dgħajfa. Vera? Jekk inti tara l-kċina qed taqbadlek tħallija taqbad jew tmur titfija. Ninsabu involuti f'din il-gwerra. U ma jfissirx illi f'din il-gwerra ħan nirnexxu bil-ħila tagħna, għaxxejn. Imqawwijin mill-Ispiritu Santu se nirnexxu. Ningaġġaw f'din il-gwerra mal-bqija tad-dnub fina bil-ħila tal-Ispiritu Santu, dipendenti fuq. Ekku, rridkom tifhmu l-aħwa illi il-Bibja tippromuovi il-vjolenza, mhux illi tmur tagħti xi daqqa ta' pon ġew iċ-ċaħat. Tifhmu nix ħażin. Tippromuovi il-vjolenza il għaliex tagħtina liċenzja biex noqtlu. X'noqtlu? Id-dnub. Titkellem ħafna dwar il-mortifikazzjoni tad-dnub. Morte, mewt. Isimgħuha, Kolossin 3. Mewtu mela l-membri tagħkom li huma fuq l-art. X'membri huma dawn? Iż-żena, Pawlu kien jaf il-dinja waħda kienet il-problema numru 1 ta' dak iż-żmien ta' dakinhar fl-Imperu Ruman pagan u għadha sal-lum. Iż-żena, l-immoralità, il-pornografija. Il-bniedem li jabbuża id-doni tajbin talla, żena, l-impurità, l-passjoni, l-leblieba ħażina u r-rejba. Li wieħed mhux kuntent irid aktar. Pawlu jgħid li hija idolatrija. Dawn l-affarijiet rridu nkunu l-bojja tagħhom. Bojja tafu x'kien. Bojja l-kundannat kien jirċievi s-sentenza tal-mewt u l-bojja kien jaqtalu rasu. U hekk irridu nittrattaw id-dnub. Jekk nibqgħu mmelsuh, jien nippruvaw niftehmu miegħu, jisu tregwa, qed tifhem. Irridu nkunu l-bojja tal-laħam tagħna. Qiegħed tgħodlek innifsek mejja ta' dnub. Jekk qed maħsibta din, il-Bibja tenfasizza. Irridu noddu lilna nfusna mejtin għad-dnub. Meta jgħid ma dnub, kif għattajt stess, jiffastidjana, imma ikkonsidra li kien nifsek mejja ta' dnub. Rumani 6 simgħuha. Għax il-mewt li miet Ġesu miet għad-dnub darba għal dejjem. Imma l-ħajja li jgħix għal Alla. Ekku ukoll intom. Dak li ġralu Ġesu miet darba għad-dnub, immissa ħajja għal Alla, ekku ukoll aħna. Għaliex ekku ukoll aħna? Għax aħna membri tiegħu. Nippartienu għalih hekk ukoll intom. Istmaw lilkom infuskom li intom mejtin għad-dnub imma ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesu. X'vista tiftilna til-ħaġa. Meta jiena nibda nirraġuna mejja nnifsi serjament u mhux biċċajt illi ngħid jiena mejjet għad-dnub. Imma ħajja għal Alla. Jekk ma nagħmlux hekk law ħanibqgħu Kristjani, skużawni l-kelma, medjokri. Illi bil-kemm inkunu ninarfu mill-bqija tan-nies. Kristjaneżmu medjokri għax taħseb illi il-Kristjan jekk huwa mans ma ħsbilek xejn. Huwa Kristjaneżmu illi rridu naqbdu l-armi. U allura flok ninnamraw jew imbabsu mad-dnub
rridu nifmu li Alla jatina rakkomendazzjoni aħjar. Alla jatina vjal ta' ħelsien. Ftakru li Pawlu għawek f'dan il-kapitlu kollu qed jiddiskuti il-libertà illi Kristu għal-għanna. Għal-libertà Kristu liberana. Iqfu sħiħ, terġawx taqaw fil-madmat tal-jasar. Kristu sejħilna l-libertà. U x'inhi l-libertà? Illi aħna nejxu għal Alla. Vers 25. La darba nejxu bl-Ispirtu, ħanimxu wkoll bl-Ispirtu. Hija ħansejħilha riċetta. 4 kelmiet qosra illi jfissru ħafna. Il-ħajja kristjana tagħna kif bdiet? Bit-twelid mill-ġdid. L-Ispiritu Santu indaħal f'ħajjitna, nefaħ f'ruħna ħajja ġdida fejn qabel kienet mejta isseparata għal Alla, ma jinteressanix minn Alla. L-Ispiritu Santu tagħna ħajja ġdida. Biex bekk sirna kapaċi nemnu fi Kristu u ndur li Alla f'indiema ġenwina. Hemmhekk bdiet il-ħajja tagħna. Tajjeb, aħna ngħixu bl-Ispirtu u Pawlu qed jirraġuna mela ħannimxu wkoll bl-Ispirtu. Bdejna bih, idu nkomplu bih. Bil-ħila tagħna ma naslux. Id-dixxiplu huwa rikjest illi jimxi f'dipendenza fuq l-Ispirtu Santu prattikament u kuljum. Ġesu jgħidilna il-dixxiplu jerfa' is-salb tiegħu kuljum fluqa qiegħda. Kuljum. Din hija l-karatteristika ta' ħajtu. Ġesu bis-sakrifiċċju tiegħu fuq is-salib x'ġara? Ikkundanna d-dnub fil-ġisem sabiex id-domandi ġusti tal-liġi ikun jistgħu jitwettqu fina. Aħna li ma nimxux skont il-laħam, imma skont l-Ispirtu. Deskrizzjoni sabiħa ta' kull Kristjani. Il-Kristjan ma jimxiex skont il-laħam. Mhux xi fettilli u bħalli kieku għandu raħ fidejh. Le, huwa l-mixtri ta' Ġesu. Huwa l-iskjaf ta' Ġesu. Għal darb'oħra mhuwiex Kristjaneżmu mans. Pawlu isejħilna il-sira ta' Kristu. Jekk ma toġbokx, hemmhekk aħna. Meta Ġesu mit fis-salib u xerred demmu għalina, xtrana għalih innifsu biex inkunu tiegħu. Biex inkunu tiegħu. Aħna ma nimxux skont il-laħam, imma skont l-Ispirtu. Meta ngħidu timxi bl-Ispirtu jfisser xi ħaġa attiva, xi ħaġa illi hija ħajja ta' sottomissjoni konxja, sottomissjoni ferriħa u xirka malla. Dinja il-milja tal-ħajja li Ġesu jrid jagħtina. Ħajja eterna imma hija ħajja wkoll bil-kotra. Illi aħna nitalmu nimxu u ngawdu lill-Alla. John Wesley għajdinna l-Ispirtu jagħtina il-qawwa ngħixu ola mill-gandott tad-dnub. Nimxu fl-Ispirtu jfisser nġibu ruħna f'ubbidjenza abitwali, ubbidjenza bħala drawwa. Mhux biss meta huwa l-bnazzi, mhux biss meta għandek l-elettriku d-dar, il-ħin kollu abitwali, f'umiltà regolari u talb la jedu jgħid. Din hija il-ħidma ta' santifikazzjoni. La darba ngħixu bl-Ispirtu, ħanimxu wkoll bl-Ispirtu. Hija ħidma kontinwa. Hija ħidma kontinwa. Kull min huwa mwieled mill-Ispirtu Santu jgħix bih u allura irid kull jum jimxi fl-Ispirtu. Jekk nagħmlu hekk il-ġibdiet, ix-xewqat tal-laħam, ix-xewqat ħżiena jitrasnu. Bdejna bl-Ispirtu l-aħwa, ejjew inkomplu bl-Ispirtu. U dana jimplika allura iċ-ċaħda ta' kull ħażen. Vers 26. Ħa ma nsirux vanaglorjużi, nipprovokaw il-xulxin u nejru għal xulxin. Ħasra kif fil-Knies tal-Galazja Pawlu kien sema illi dawn in-nies flok ma kienu qegħdin joqtlu l-laħam kienu saru vanaglorjużi, jiftaħru bjom infushom. Qatt iltqajt ma' Kristjani li jiftaħru bjom infushom. Għax jiena ment kienet id-deċiżjoni tiegħi. U Pawlu jgħidilna x'għandkom tajb li ma rċevejtuhx.
Għajli, x'għandek tajjeb illi ma rċivejtux mis-sema? Xejn affattu. U jekk allura irċivejtu għalfejn tiftaħar jgħidilna. Aħna ir-reċipjenti tal-ħnina tal-Alla, ir-reċipjenti tal-ħnina tal-Alla. Meta ngħidu iċ-ċaħda ta' kull ħażen allura hija il-reazzjoni loġika, xi ħaġa li tiftiem. Kristu miet għalina biex jeħlisna minn kull ħażen. Meta morru l-ġenna, le minn issa stess. Minn issa stess. Dan huwa l-pakkett sabiħ jinkludi s-santifikazzjoni tagħna. Jiġifieri ħan nkunu isseparati għal Alla, mogħtijin lilu. Meta nkunu sottomessi għall-Ispiritu Santu, mimlijin bih, jiġifieri li ħalluh jikkontrollana ħajjitna. Tajjeb, it-tentazzjoni tonqos ovvjament. Ovvjament. Il-tentazzjoni tibqa' hemmhekk sakemm għadna fuq dil-art il-tiġrib jibqa' jiġri warajna imqar jekk imorru nissakru f'xi monasteru jew naħarbu fid-deżert. Għaliex il-problema mhix ma' min qiegħed jew l-ambjent li trabbejt fih, kapaċi influenzawna dawk vera. Imma l-problema qiegħda ġo fik. Ġo fik. U tmur fejn tmut, tmur fuq il-qamar. Il-problema ħad toħodha miegħek. It-tiġrib jitqanqal finalment mix-xewqat ħżiena residenti fija. Mix-xewqat illi moħbija f'qalbi u ġagbu jgħidilna f'kapitlu 1 tal-littra tiegħu. Illi kull wieħed u waħda minna huwa mġarrab meta jkun miġbud u mħajjar mill-xewqat ħżiena tiegħu stess. Tiegħu stess. Meta tidneb tuħħax f'ħadd ieħor, għamel pjaċirlek innifsek. Toqgħodx tipprova. Le, għajt jien. Waqajt għax xewqat midinba tiegħi nnifsi. Iridu nassu l-aħwa kontra dawn ix-xewqat fina illi iridu jiżbruffaw. Iridu nżommuhom imsalbin. Dawk li huma ta' Kristu Ġesu salbu l-laħam bil-xewqat u l-leblibiet ħżiena tiegħu. Iridu nassu kontra tista' tkun supervja, gburija spiritwali fejn wasalt jiena orodok fejn għadu. Tifhem, gburija, tqabbelek innifsek ma' ħadd ieħor tajt jiena superjuri għalih. Lejra, il-paragunar ma' xulxin, dawn huma kollha xewqat sottili imma jeqirduna. Fil-każ tal-Galatin kienet li kienu vanaglarjużi, jipprovokaw il-xulxin, niksu l-xulxin. Tifhem, ovvjament ħajnqala l-ġlied. John Owen jgħidilna li l-għodda prinċipali tal-laħam kontra l-ispirtu hija l-eżaltazzjoni ta' nfusna. Meta aħna nollu lil nfusna u jidrilna li aħna xi gran mastru, li aħna ħaqna nkunu fuq pedestal, dik hija l-ar ħaġa. Il-mira tagħna l-aħwa aktarx tkun li aħna nimitaw lil Kristu li żarna fdina u għamilna tiegħu. Limitazzjoni ta' Kristu. Li kif jgħidilna Pawl fil-Filippin tagħmlu xejn b'ambizzjoni egoistika jew b'vanaglorja. Imma bl-umiltà ikkonsidraw il-xulxin superjuri għalejkom infuskom. Mentru kull wieħed m'għandux ħares lejn l-interessi tiegħu innifsu biss. Imma kull wieħed lejn l-interessi ta' ħadd ieħor ukoll. Ġifieri li inti tinfetaħ din hija l-modija tal-imħabba. Li inti tinfetaħ għal ħadd ieħor. Għandna xi eżempju, għandna xi mudell nistgħu nżommu qudiemna Ġesu nnifsu. Xi grad għandu Ġesu? Ġesu għandu grad divin. Nistgħu liberament u b'insistenza ngħidu Ġesu
هو الله نفسه الخليق تاعنا. إما شامل بين الله محبة فينا ومليا له نفسه جي يعيش ويمشي فوق الاستاس تراب تالارت نمشي فوقه احنا. اعمل امانة بيش يصير الفداي تاعنا، انه تعو اللي يعمل ما عملوش عليه نفسه، عملوا اهل جيد تاعنا. وديك هي الموديل اللي احنا نريد نزوم قدامنا. بحال ما كريستو سيرفا ليلي ين صرت نسيرفي للحتيهور. واللورا نريدوا نفهموا اللي الديشيبلار متى نتكلموا لهنا ديشيبلي ستودنتي قد نتعلموا من عن جسو. طيب دان هو اسبريس مش بس في اللي تافتا نوبيت اوفيي اللي تسرع من السوبر ماركت اللي تيتقدب سفاتشات، مش ديك بس اوفيا، اما وكل كبر فلوملتا في السبيرتو تياك اوملي جنتيلي بريدة طيبة لين هاتيهور. دان هو الباكيت صحيح نرجنايت اللي كريستو جابلنا. مو بيش ما فيه شيء نيقص وزقو ما يتدزابونتانيش دا زقو. يك انت تدزابونتات بالحياة الكريستيانة تياك افسر اللي عادك ماسكو بريتش شفيه دا الباكيت دا سكسمبلجي. عادك ماسكو بريتش، عادك ما تافش. كريستو مش بس جابلنا المغفرة، ديك هي بركة ترمندا اللي نايدو ونفهموا اللي يلا أبد نبيتنا كلها وتفخم في الإيه البحر فما يدروش أكتر. اللي بيدهم منا دقسم من الفانت وانبيات من البوننت. نبيتهم ما دومش تانا، ما دومش فوقي. خدهم كريستو فوق الصليب، سمرهم الصليب. اما مش بس المغفرة، التنديف وقال التنديف. نريدوا نشتيقوا نكونوا نطفة. ألفين عندك تبقى تمشي بالفيتسي بالدفتي بالجوفيات متى الله كاباتشي ينظفنا. كيف ينظفنا؟ الدم تاع يسوع كريستو ينظفنا من كل ذنوب. أمي الفيدي نمنا دين اللي الدم تاع يسوع كريستو مش بس عند المغفرة بيخ، ما عنده كل التنديف وتنديف من السا. تنديف قال داو كله اللي لضربة وما تا كريستو اللهم صلبوخ. متى اللهم الزومو مسلوب نستنى جارانتي لك ستارد الترانسفورماسيوني، ستارد البدلة. منتيش هتبقى السير تدنوب، يك تاي لما ينا كريستيانو وشرط عدني عندي الفيتسيو ليغور ومنش كونتنت لنا يلك زوج فريد يو مش فير انت كريستيان. اش باول قال لنا الذنوب ما يدوميناش فوقكم، ما يحكمش فوقكم. يك انت كريستيان هنكونوا ونايدو انت كريستيان. عادك ما فهمتش الباركيت اللي على عنا كريستو بالساكرفيتش تياو. وباركة منهم هي بروبيامنت اللي احنا بحال ما كريستو الصلب علينا احنا نصلبوا اللحم سابش نكونوا كاباتشي نسرفوه ونحبوه لورا. السبيريتو سانتو يعمل دان باللي يمشينا في القدوسية والمحبة. القدوسية هي حاجة صبيحة، هي حاجة اترينتي على الكريستيان. اريدا كونوا انتم قدسين اش قدسيين. طيب الكريستيان عنده فيه دين الامبيزيوني اللي لا ضربة المسير هو صافي وفيه مم ابدا حزن. واللي الكريستيان اللي هو ويلد تياو يشتاق اللي يكون يشبح كم يستا يكون للمسير سماويتي. لهو افتكروا دين لهم تانا مسلوب. الاسبيريتو سانتو موت لينا باراكليتو اينونا بيش ريالمنت نمشوا حيا ديفوتا لين الله. تانت اللي الذنوب اللي قبل كان تانت يفست ديانا إسا شرطة قد نتجلدولو، إما قد نراو الربحة فوق، قد نراو الربحة فيتوريا ريالي اللي تستا تكون الاسبرينسا تكل مرة وراجل وطفل وطفلة كريستياني اللي
daru lejn Kristu sabiex fih isibu salvazzjoni sħiħa. Amen. Amen.